Umugoroba mwiza nshuti bakunze mudukurikira kuri Inoka Kivu News. Kaza ku makuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Amakuru yacu y'uyu munsi ari bwibande mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha ikinyamakuru Africa Intelligent cyavuze yuko ngo drone za mbere z'igisirikare zahawe leta ya Kinshasa n'igihugu cy'Ubushinwa zo mu bwoko bwa SH4 cyavuze yuko ngo mu minsi mikeya izo drone z'igisirikare ngo zigiye gutangira kugaragara mu kirere cy'umujyi wa Goma kugira ngo zibashe guhanganamo n'umutwe wa 23. Naho muri Kivu y'Amajepfo muri territoire ya Kalehe haravugwa yuko ngo abanyeshuri bagera ku 4,000 batari mu kwiga kubera ngo nta barimu bitewe n'imyuzure yabaye mu minsi yashize, bikavuga yuko ngo abarimu benshi bimutse muri iyo territoire abandi batwagwa n'imyuzure ngo bari basigaye bakaburirwa irengero. Bikavuga yuko rero ngo abanyeshuri bagera mu 9,000 ngo bicaye mu mazu ngo batari kwiga kubera kubura abarimu. Reka tunyarukire mu ntara y'Amajyaruguru mu territoire ya Masisi. Biravugwa yuko ngo ahitwa Rubaya haravugwa yuko ngo nta ngendo na zimwe cyangwa se ngo ubucuruzi ngo buri gukorwa muri ako gace ngo bitewe n'amabariyeri y'abitwa bazalendo. Bikavuga yuko ngo nta activity cyangwa se nta gikorwa na kimwe kijanye n'ubucuruzi ndetse n'ingendo ngo kiri gukorwa kubera amabariyeri y'abita bazalendo yakomeje kuba benshi. Bikavuga yuko rero ngo abaturage bari mu mazu ngo nta bucuruzi biri gukorwa ngo nta n'ingendo nimwe ziri gukorwa zija mu tundi turere. Reka tunyarukire ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Biravugwa yuko muri uyu mugoroba wa none bwana Perezida Felix Tshisekedi wa Chilombo yavuze yuko ngo uyu munsi ku mugoroba wa none ngo ari busure umwana muto wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gukutwa n'igipolice cya leta ya Kongo, aho ni mu myigaragambyo yabaye kwa gatandatu hagati y'abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa ndetse hagati y'abatavuga rumwe na leta ya Kongo ndetse baje guhanganamo n'igipolice. Bikavuga yuko rero uyu mwana mutoya byagaragaye ari gukubitwa n'abapolisi bamukurubana mu muhanda mu kaburimbo ndetse bakamushomba n'ibiti bamukuye imyenda yo mu gituza. Uyu munsi rero bwana Felix Tshisekedi yavuze yuko ngo ari busure uwo mwana bitewe n'ishano cyangwa se amabi yakorewe n'igipolisi cya Kongo. Abatavuga rumwe na leta ya Kongo Kinshasa barimo Moise Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mponyo ndetse na Sesenga bagiye gusura abakomerekeye mu myigaragambyo yabaye kuwa gatandatu ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Bikavuga yuko ngo aba bagabo bagera kuri 4 bamaze gusura abakomerekeye mu myigaragambyo aho ni mu mujyi wa Kongo Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa bari mu bitaro. Bikavuga yuko bano bagabo ngo bahise bemera kwishurira aba bantu bose bakomerekeye mu myigaragambyo. Bikavuga yuko ngo bemeye kubishurira facture cyangwa se amafaranga yose ateganyijwe yuko bazivurizaho mu bitaro bitandukanye aho ni ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Bikavuga yuko kandi muri iyo myigaragambyo yabaye kuwa gatandatu hagati y'abatavuga rumwe na leta ya Kongo barimo Moise Katumbi, Matata Mponyo. Muri iyo myigaragambyo rero ngo yabaye kuwa gatandatu bikavuga ko hakomerekeye ngo abapolisi bagera kuri 27 naho ngo abaturage basanzwe hakomeretse abaturage bagera kuri 20 ndetse ngo abandi barafungwa. Bikavuga ko rero ngo iyo myigaragambyo yakozwe ku rwego rwo hejuru cyane kugeza aho abapolisi 27 ba Kongo bakomerekeye muri iyo myigaragambyo. Biravuga yuko kandi leta ya Kongo Kinshasa yatangaje yuko ngo igiye kwihutisha umugambi cyangwa se ibyemezo bya nyuma byo kugira ngo ingabo za MONUSCO zive muri icyo gihugu bitewe nuko ngo zigize iminsi zibisaba. Leta ya Kongo igize iminsi isaba ingabo za MONUSCO kuva muri Kongo ngo bitewe n'imyaka bagize ndetse ngo bakaba badakora bimwe mu nshingano zabazanye, dore ko izo ngabo za MONUSCO zigeze hafi imyaka irenga 21 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero leta ya Kongo yavuze ko ngo igiye kwihutisha ibyemezo kugira ngo MONUSCO ive muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
reka tubashimire mwese mwakomeje kudutega amatwi, reka dushimire bagenzi bacu badufashije hano, mugenzi wacu Eric Kadoni wadufashe kubanga bw'ibyuma, namwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi, turabashimiye cyane. Tubararika gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, maze unyarukire no kuri TikTok, Instagram, Facebook, aho hose rero niho ushobora gusanga amakuru yacu kuri kandi yizewe. Hanyuma rero reka tubashimire, mugire umugoroba mwiza, mwari kumwe na Zawadi Musenyere, murakoze nakagaruka.